Mona trail pan taulangan sabol matrail upanan sa utbot. Imen uya try kapin. Ang sa matrail coach. Waya kituwin sabol makalangan o kasanti. Nakatun mo itaw kita. Ewan so kasampal pagtraga pleo ew kapana sabol mamasa. Ari, mora talpan taulangan masa ng coach. Isa utukan ranwat. Tapos kita Thailand kapakap o worship mona talpan ew kapana masa ng coach. Isa utukan. Trail chorus kapakap. Kalangan ng komunay sa matsobe di kalangan labalap. So bukata marang magalangan clockwatch. Sakap magalangan ng komu. Ngayon mo na sarawi komu na coach. Limpa coach lalapwatch. Komu mo sa ila komu kapagadalang o sampa. Coach kiyang ako tabakan ko Rusya. O komu kachin. Coach kiyang kita ramasin. Ababali o kakaon menggot sa. Meng siyo a coach pongpongwat siyo kanabahan ko problem. O pona sa sabol mo mga sarawi. And kachin, kamera ini kich, kawasa kayo kupurkan, at men korongay kan Rusya, sabole mo mamasan na yung goto sa utupwach. Pona sa mer, sabole mo mga sarawi, iyat son patak, son kawit, son kamoich, o ime kang kasamang kinkit, son kan koros. May pin komi, kaspuli kinkiter, na sabole mo mamasan. Maing samat so pwede kalangan labalap. And so moto-moto-wat na sa bibani o padabang sa kamitawang nilimawikan. O Rusya kich may miminan parawat o Israel kan may kuwat sa mebiliyang o diyal da batongan. Kilal mo kituwat may kuwat sa may samat so may di kalangan labalap kung pasin kaway kich o kalaway kich na niyaw panan ni Soto. Yung marang makalangan may kuwat sa trail kautak yang coach.
Emmanuel.
Wasame kemiya kitran sumawon kapagap. Amen sa matsuba di kalangan lablab. Inawan at mongyongat main kotsa. Senasawala komu naran ang koros masimalo. Senasawala tao ko promi. Tapos sabol mo plano at mo. Semen uyala main kotsa. Aramas makomkupur ki main kotsa ang seruya. Se patrowan kamelele, memia karapan natin po isang pawat main kotsa.
Sepaki kami yang kacang kamera ini kita kawin kita main kuatsa. Irai kan korusia wasakan koros meramimia. Ni sautu kuat main kuat. Bukan tahu kami yang mau. Sautu lebih tamara mimi lale. Ibu kata orang kami main kuatsa. Kueke lima ikan sautu moto reach out, bless, heal, deliver, and provide whatever they need. So God, main samat so pay di kalangan labala. Ay sauk set main kuatsa. Ikamitang komuti na imaur main siyo ko. So try meko, so try wewe, so try ko. Main siyo ko, so menta donkey theology po what main kuatsa. Abu menta donkey. Tama kubro mo main kuatsa mo. Tama sa pulmo mo maso donkey di sa utukwet. Pilipin nga yan na sa pulmo mo maso. Main samat so pay di kalangan labala. Sa bukatang marong kalangan o kapkap na kalangan ng kom. Amen siya ako. Kamu itamen dengan la, kamu itamen ala kaping wow kasabal kalangan koros dan kuwang kamu kalip main kuat sa. Namaran kau Jesus Christ. Amen. Kalangan sa utok mga korusya, wasama kami miya sudah lebih-lebih. Aday Peter Santiago, ikin mimi pikailan. Ngay mer mo hot kaji. Kinyang chowe te sawas na UCCP ilo. Ab kaping kiyang coach pwegi an sokset me mo idong trail. Trail ne upana kay deken party te kamatup. Te song magtail aramaskin barangguya. Ab trail kupana masanan coach. Kupana masanen makapagkata komuyongoy. Kapagkata komuyongoy pagtan rasongi. Ni sotra kwet paneo kiyang kitail nang kadede kap. Nain Paul kisilikaw kayo ong men korant. Kayon korant iralaut silu iradigadik Isak imsak lai Isak lemaw. Kayon korant iralaut silu iradigadik Isak imsak lai Isak lemaw. Namasa ni. Hari, ito tong kiyer kalangan me coach kach kiyang ya. O wiya tatok en son wiya im koyakman. Niyay trapiatar posane a aman toror apkin koto ke kakopan tron paswich bon posan wich. Ap son ko im koros utan pan kanayong artatok. Pues sotra eu Pwoson ka kosanti likin me court katin kosanedier. Ye Jesus Christ. Nikako panchan paswich, bon Pwoson wich, agay kak tatongki kol, te silper, te takay kasampalkan. Agay kin tatongki truka, te tip, te tan truka mang. Iran tatok en amanaman son ko im pan sensal melel ni ranen Christ. Parano pantrap kitak siniyay o ik siniyay me pan song o kasaleta iran an amanaman tatok. Ama an amanaman son ko im tatok pa bon Pwoson wich sota pan maskala masinkilak siniyayo epan ale kachimpa. Ama an aman tatok pan maskala epan lusang kachimpa. O peni pan maurla epan rasong aramas mekochelak siniyay o pizza. Ayorala pen isa utukwet Kadeik ohng mepwosonaka. Kitail me mwitong kray sa tail maur.
Kitrail maleta Christ po yala a child kau no a child son komor. Kata bale di sopong. Po kita komiyo ngoy kita utan pilban yang umon kau no po kita nala Kadeik. Tama kareta pwede coach kosanetier kachingpan an aman atatok pon sampawat. Hey, more sautruk kay esrobasan niya tatatok. Kanaled more sautruk awiyatra percentage limaw en amorin solang. Apakan yang potlong nan wen coach o yang perperenki yang kamkamatu po aleti am kachingkan nan wen coach apan sang ni tama kawiyata pon sampawat. Mo ni Paul uya ko soy wet ni ay so me kata me men current mumotson current receptar akamay bananar bungaray niya sawewe paratar ng bungaray o Israel kenenta ngoy okay Israel inda ngoy ikinyang Apollos ngoy ikinyang Paul ari Paul kaway Israel kagakola ko watak mamiyaman saw Paul kaway Israel o ni imula ni ratigatak tuwaw emasa ni Israel kumail mawya chon pasan coach ari iwas ay bantrap sangya ni saw coach kami ohng kita mawya chon pasan coach chok nan iratigatak isak wano o isak isu ayatwe kumaila sa tuwen amail uyalar 100% coach o tuwen nganin coach akin kach lolomail ari ma meman pan kawela 100% coach coach pan kachin kawela yi pweke 100% coach mesarawi ari pain kumail me yei 100% ikapin kiyang coach pwede coach makapikatalang o sampa coach o tame coach yo apal ohng hi coach pilata komuyo ngay pwe en uyakin kita awasan Pwoson kitaan ka kuya turn pas ew me ohng i na wiya isu ba isa walu coach o tagang Pwoson na iyam no yawi kita pa na ramas coach o tagang Pwoson na iyam no yawi kita pa na ramas ap ken kachin Pwoson nan wasa me pain iwiyat karyaw na irap Pwoson Paul ekadede ni sansan ohng kachayel ni sautu kwat me saun ko yum ko Rusia ranara ran kasampal ki artotok en kawata iyum pon tron pas te pon Pwoson wat ari kasale yang kachayel ni sansan me Christ Jesus ime uya Pwoson wat mango makchayel ban Chok mau tuan Israel kan makan uyata im. Ikabelele me iya wasama kayo kasampal mar iya wasama raken kayo kasampal. Iya Pwoson nan imo. Ima kare tarapang wato tupso day puel kela kan poran kak te kata po puel me mutarakan ka kosang poran kak Pwoson eta Pwoson ni mo sang ni puel kokolwa.
nan matu isu ko sa yang trail tuen son ko wim lalakong man o son ko wim pui man met kiden met Paul kasali yang trail me Jesus mo ya Pwoson uksaro kasali yang trail me nanay siya me coach ban kot kiti nan Israel Pwoson yo Pwoson melen o chang me soto me ka kamagtada o itra Pwoson ebilbang ya chakain puka kayo o Jesus mo ya chakai wat o me piluya paipalapwat arma kompa muitong kawata pon chon password pon Jesus Christ kameleleme apan support ta song korusya make kawata o surupan mga morati Mango ni Jesus awya ta Pwoson wat esotra teipultra Peni kot tisang nan mole nan long sa ilela kot tito pon sampawat langata pon lopo o peni kot tila pan sampa tauli wasa tupso kelal kan korusya kakte katalel poran kosoneti Pwoson ko tila onel wasaw puen ka kapalia la sangan manen kau kan korusya maban ka kowela Pwoson ni iume peni ban kawata Ran makale ta kraiso kay putiyang nan wen coach kamela may ral kan betiyang ermoy ko sa yayer tuen aleta krais tuen maitong Jesus dagtal ka atlengan daigan ko sa Jesus and we ala tel kaun o tel son komo ari ko yala koyo nang koyon current iralaw limau iradigdig isa kisu emasani magtelu yala aramas kap koy mo silangan kot ni kota masan tito ang komiyongay kitawya aramas kap manokela ta irisala atawiyan masoko kitana kitran ma atamwali el tama kita aute kita pen kita aute kita tama ni arain ran ma kita asawata tama pung tama sopung kita asawata tama tip kita chaptaw yu ya tip anlaw yu ya tip chikita nan tip o tip ya laksona tamor korusia intrenti nan atamalian nan atamen kataman Kawiyala ramas kapman apo amalian second tra kawaliyakap. Metskiden atapo ko. Kita sudah kakopopon ke coach ongen sarawi. Nan Rome isak Riau ira cikitrek Riau Paul. Ako si Yayang men momotsokan meken kawkawi reter kalmangi uyuyan sampawat abran kawaliakap lalaray kawaliakap armatamataw pweki ammatamataw wasama keken kalap matamataw kilikilang lang iwasakaban entop mimir kakakuyara mas kap manap ammatamataw second tra waliakap. Ari niyan sa umaban sa ikin tra waliakap sotopan koirta. Kasotopan kak lel nan takame coachman kellel nan eweural. Kitail niya tail kapag me mana kabo konsekonseya teokiyang tail mensango kitail kapag pagtalan tuwe tra coach. Apuete tip trapinaramas me kot ki dia bon sampawat I met yang to opil ko to opil pilatan wi ata tip I sore tong child tip
Ari melel kita iputi. Kita mata wa okay. Ran me iputi yo. Ikota. Ilaut la. Out. Tama kan din na kami. Isoto wawa. Tuan coach. Nan Genesis iralaut lemao. Buksaraw masani men yenso me atam sompar epukisilisap enain kita manakap man me tuwe trai man ko atam uyada tip nan iralaut deo tenan chapin Genesis nan iralaut lemao mia wan to pesang yo mia are tip Trapier kau-kawit anatam mo. Momen coach, tuan coach, linganan coach, suara sanger renatam. Ari aramas korus ya makuto muranatam retuetra atam mianso matam mimir nanti. Ima kareta coach kachkito ke sabol mayeroso. Ima kareta Christ kachkito. Puen kak pileu kopureto tame kitrail korus ya lusang through Adam. Wiya mau porsakan sarawi kapakap wiya tama mau tama pung mau. Abniaman metiang ermoy kasaliang kitrail me Masotra Christ nana trail maur kita la wiya sa bukat ko Rusia wiya tato kai me sotra kasampal mo silangan coach Jesus kalap kak pleo kopureto tamak trail lusa mak trail pan kopurela kopurata kita kalang nan motwala niya so me Uya kapakap, uya sang-sang, apluk wariyang sabaw onta, tamasani. Main sa makupromumet, talwet, and ko isangya. Abso ap kupromuitan poita. Pilekram ko sa iya metame, ko sa iya wasaw. Epagpagran coach ma mia eu sangan uya pan hal me sampa ka komor kila mellau chata tong kialo pasensa long kitel me so tra eu hal pueki Christ pola rano pueti mandan rano e pola pueki so tra eu hal chaka kuitia so tra eu sangan uya bak chaka kuya lekin kotong ren Christ emasani ong kitel ngay me hal, ngay me melen, o ngay me mau. Kau yalar mas kapman, kanane kawal yakap amalian, pa maur en kak inen. Karyaw, nanso ne o isa karyaw. Ariso akay kasamoyer, eap kachki yang rail pung, and we are a supplement coach. Seri. We are a Syrian coach. Seri Israel anke every right remiminan naman Israel papa. Israel me piliang aneke pum and aleti anar papa so. Ari niya chawiyala sabol mangot seri kete parki ba parki pagren coach me coach niya man me bil tiang ermo yo ko saya te kawait king child nan lu kay saklemao wana ka besalong alaw story at niya sa ko rusya me kin watak main ko inanan kapacho pwede buksaraw ka sa liyang child ni sansal me Olo, we are all kopopo man, nalutu chocho, opil trin, mekoch, debilong mongo, songoros me, nasariga wanane, mia nan imon olo. Koyo, so try ewong nasarigaw. The nasarigaw, o papaw,
sotra railway pana sotra railway pana makareta sotra wewe nanimo kayon mana ka po asa me soso ka ha ikisanga babaw ikola matong malgila ako'y pa trail so long trail kan matawa may imomon coach match main baba coach kat kiyang ya match pueki yanane ento tong kiyang palitayo metral melauto ako pato mango pueki puksaraw ka saliyang trail sa salben yan so me kokotong nimo ako sang nan match tama kareta tiril luto mimi mo ima mimi nan match Ari ako tayo itakren aman lutukaw. Tamangilan kosong, tamangilan may kot kaparan wiyawanan 10% samay. Lutuo sapeng riyamo broto. Ari yan sa ume tama mimilalew porye. Enta ikinuya papa komoy par ngater tuwecha lutumat. Ako'y pagtrail matawawan yan siya umiko toong coach mauki yan uya me time kusen neto pon ko sa yaki koter main ko kurso neto koto puen kainene atrahan kitana sa dami pung o dami sopong ako'y pagtrail papa coach kitrail uyaki me coach uya sa un kopong man me mekot sopong siya kolo ko ikitay. So, ime soni sakriya, isakriya masan ikinga. Kitay uyala Syrian coach. When niya tayo relationship. Ime kapakap o wat puksaraw ka sampaligi. Pwede kapakap, kakos yung sama mo, makapakap masan isamat, makatkat na lang. Ayaw mo muna trapano, turonga sangi. Kita anak kola rapaki aman son pata, puen pataki yang kita tama trapapa o meninta yang kita. Isotra wewe ki kumain, ap ngoy ikin main pain rongasang ay baba. Ikin main pain rongasang tame abanin datong. Ewiya me kochme kasampal re. May bangkan rong tame ay babaw menindayang ya men kawit kinya men panawik yang ya te tame anane yang ya o epiluya me coach me kaparan eo ong papakan niyan so men Israel seri ken koto ngai Israel paran ko sa yang Niyan sa umeseri man yung putinan panay na iyo pon parenta. Iral parentita seryo. Seryo ko kayo tawan sa umeseryo chaptalo kaya. Epiluya, ekosay, esoto pum. Abawiya may akot kaparan ong panay na iyo pon. Abnelel, papa o nonon seryo. Kitail putihan ang wain coach, puksaraw masa ni men nalang pokon, peran kita, ran makamay tong karay sa mo. Mango, kitana nagtrang kairta. Kitana nagtrang kairta sa nan takakoyo, ong takakoryaw, ong takakosilu. Po coach malibe komuyo ngay o miya me coach, me mimire, me waksang dame mimire. Miya me coach me kakuyata ng wain coach, me Kesotro kak amia me coach makakakuyata me ko kalep kakuyata. Tama changalanan ma amalial ime ko sa yake kanana kan rinu. Kanana kan maitaw masanan coach ni sikasang en kawait o kamakale isang song korusia me mimi reta me sotra konang bron coach. Niyan sa magtrabaho study masanan coach makamena sola isko Obreyang, makamena sola isko akayo kanana kana sola isko. Makamena sola isko kayo kanana sola isko. Yawa sa tabandiarya.
nan masanan coach. Amakaba anso koros makaban wat masanan coach. Aba bata ki yang is coach, yakuburan coach match, and yanso water will balance that ki pain coach. Wege coach kapakata komi yung ay chandu etai. Imakareta kita sotokak lelnan eutake makita sotok koyo aleda mas pain kita. Makong pain kita. Muitong masanan coach and kamagale pain kita. Wewe kila is kita. Tami kagonguya. Tami sirokakuya. Tami koyak lale. Kaiden dami berenguya. The dami feel good, we. Miam kisakis miam koyak, me coach kat kiyangok. Me coach pil kat kiyang. Are matchkan korusya wak pasang. Keter song kilangata man choror konta o labo koyak nan match. Imen duela labo. Tame mele ni palinga, paluara bil mele ni palinga. Imagareta palian education rakito serinan mo school. Ka school ikan rail tame re anana koleti sang nan kindergarten the free school gogota makasoto pass kaban repeat aban lele utake maraban klangu ko irinda okay kanana kan pilata tama kamen uyala pagkatayar ko wala anso school mo ab kamen uyala mo tama ko utan tama problem kamen yang solve Pwede makapakatar kito, kito pon sampawat. Kapakatar to, pakan uyata mekot. Kita pakatar to, pwede ke miya karapayo, kita mimiki pon sampa. Kahit yakin sa pangalayo, kaya rong tama ramasindayong. Pwede ngila naramas. Lang, niyan sa umarchapilata cheeses, kita na sa makaiteken, korusya pan pungki, at hapilipilo. Mia elpak Jesus o sabol mawarangkaw. Israel kukulang Jerusalem bak monar panel Jerusalem rana ne tauli Samaria. Are Jesus men kommal nan Samaria. I katarala okay sabol mawarangkaw barangola o chuang men Samaria. Men Samaria resoto men kosomoyi. Puksaraw kasali ang katail me kaiteken pueki likaw me likawi kaiteken pueki men Bethlehem the men shoes kaiteken pueki Jesus pueki wasame gogolayo makare tarasoto men aleki ako yaramas nanam maur marasoto utung Yawasa ko gogolaya. Te Pilipil magawiyada. Kahit kang kilaliyaw sang ren coach match kan wag itang Pilipil. Tanan ekstrak tan weweki ni sautu coach. Makahit kan korusya pan pungki o utung Pilipil magawiyada. Ab makayaw kasampan ng kataman kang kitay bungat din sa utukot mesota mabanyang Ukrano umon coach puen utung ang excuse makabangki ang coach ran Kosiliw nanso ni isak payo riya isak wano Jesus masa niya maray iban kola asama bang kataroto soon sawasaman ima panuyam soon sawas ima panuyam soon patak unian sa wotra pan
Kataman keduk songkan korusia may pataki yang uker. Yengen saraw. Kitailanane Jesus and kopureto ang kitail. Kitailanane makalakalisang nanti patail kan? O kitailanane ngeno me coach katki yang kitail ni tapio me kitail lusan en kak pleo proto. Ima kareta Jesus nan son ira laut riesa ira tigrig riesa kriyaw mona kach tala nan lang Pokong Israel angen no pagtang kak pleo restore back the fallen image kitanane kayo may tong Christ at amo without kita tran Christ renew at amalian o may tong ngin sarawi and pleo kawit kita pues rano pan leloto wasame watakata ning kapananan nen polk siliko ang men korans trabi kita traileo pana mainko Amelen. Arma lel ranwich am papa coach ke kamelele me kuyata tonki on Pwoson which ye Jesus Christ call silver te chakai ka sampalakan akapunga coach tola ikonga ngayu kakela kayu ke te paluotala ke te pauti iyango o bilban kapakap kenuk anso koros mi kapakap ama yalata Christ may tonge Christ ay mo up sotamen step out puita kirla yata tonge chuka tip te chan chuka no puyen kawata Pwoson which ab mengo puksaraw mansanime rano pa lalato apan trap kita ksiniya when we are men song atatatok po isang powers ksiniya yung mabanggoto when song atatatok arima atatatok pan masikala hey kitabanyan ko maula apapan rasong aramasaman mo ko trelak siniyay aramasaman mo ko trelak siniyay na malial ran koro sa kan pertao kilikilang kili tayawa sa masikalaw ikinintintayang paini ma isoto wiya match ma iwiya match ma ikasampalite match ay somewhat soto pan wiya ya mainko isoto men komuyo nga irano kitanyang yung naniray watch makolula wiya samsang menyang alakatrin akta sutale rano ba lalato uksaraw ka sa liyang trail me apan tuwe tra Israel ka umale talent sangre na rail so maso kita sotramen tuwe tra hi me sarapetia pueki amaso elelere wanso magchana nagcha waitong Holy Spirit once again and breathe on us pagchan ka mokit pagchan ka wiyat tatok ma coach malbe yang tachan wiyat tama kachami milala coach ka kuya labasan one takeyo magsaklang na coach carries through le ranwich e ka kuya labasan sapaliman coach tato sotrapan uti magapilpilatakan uti isang peso aban keryo ari kongo nga korusia ranwat uyata ang Pilipin tama ikaw yung kasampal kinanay mo nang koryong koron 5 isa masarik try korusia panu mon coach
Amasani pag child chorus utan pan paralaren Christ. When kating child ta. Amanaman panala paisa nituan me ponong. We amau the sweat nintoken a mamor nan paluar nin sampa. Ma coach pang got to lock up. The coach pang got to next week. Jesus pang got to sapal. Mango. Sapal ma Thailand so. The child to Holland so. Mochomotana. Tama ka kabele le ma coach got ke. The malipe you got on sampa which can we ya. Melao I come me you bakre. Negative. The dermasak. Uta. Wetama mi reaman. Sampa ponanan. Aramas me mi limau. Aramas mami menanumong ranane kausap magamilale ranane wasa makawya tatokong ranane sampapon wasa koros makapangkulaya tama mimorem sana ama pilaman ko ma kayang kaligalang ponget आपके सर को याद आम पिली पिली उपाके हो कि मौर्यन क्राइस वो के कप्रोस तक कातले मैं कोई ट्रैफिक की ताई वसान सावा सोंग ट्राई निसौट्र कुछ पे तक मैं पॉल की यंग इराइल मैं कोरंच ईसा पुलिस ईस में पॉल को सही है इकन कमरक अपोलिस किंग गलामो आप कीट कोरस से छोटा का संपल कोच के लिए मका संपल किताइल उदी संग अचाइल उप के पना मोमोत्सो ओ किताइल बुका तमारन का उन्चीसेस वो ही के लिए बपान तोरे किताला मोमोत्सो को रूसिया कोच को पूरा एन मुया उप उन संपा परंगा point you and me toward Jesus मोमोत्सो यो में छोटा पांग point कम यो ngai toward Jesus किता कमेले में काइते केन मोमोत्सो वेट patata pum don Pwoson वेट Isota pe kasal niya ko sa yamet. Are ko preyang makawaman na mimiwasat. Te yang kaligalang, yang patpatuan, yang mamasani, kilal mo kituwit. Ap saigin trapake o nanamdo. Kamay tong kraisen wiyalam ka unam son kumo. Ibang kam sangkila iyo panan. Iyo ki ay sawasin isota kwit. Iran pugeo. Nang kayon son. Ira laut lemau. Ira tiga isak keu, imsak la isak silu. I mentioning ada bukan son, mentioning itu tuan match. Ayat kade teu, ira tiga isak keu. Iki yang kumai ler maur sautru. Maur wet kumai la lesang ren sapol mango cheros. Meman makin an ki sapulman coach yeros e an ke maurwat meman ma sotra an ki sapulman coach yeros e sotra an ke maurwat I intrin kun kuang kumail met po kumail nasa ma kumail yang an ke maur sotra kumail makin Pwoson maran sapulman coach yeros ira dito sa keu masani met maiko yet kadedeo Iki yang kumailya maur sautro. Kitail, osaya, te como maeta me met, ye maur sautro. Maur wet, emimiran Jesus Christ. Meman me kapakap, maitong Christ maur. Ean ke maur wet. Meman me sotra, anki, Jesus Christ and Amo. And so trying to more which. More so took Mimran Christ. Makameniang and more so took. Kameniang Ale Kachin Sangren Court. Kayon step. Kananamay daw Christ Amo. Iradag kay Saksilu Amasani. I-intrin kang kuwang kumail met pa kumail na sa. Makumail. Ani ka maur sauto. Kumail makin Pwoson marin sapul mangot yeros.
Puk sarawi injeng ta ong komuyongai ong ata mamor. Puk wat injeng ta bak chail mamamor kchailen weweki. Mak chail panyangan kumor soto. Kete rawi olel ranan Kadeiko. Kete rawi okomela. Pagkate yang kolula apantan. Kailangan ng comment, Jesus. Ibang kita, Thailand kautok, muna Thailand kairala Thailand upanaranot. May tong, ngayon coach, and kamucharak, and kaway, and pataya ko ang kami, on sa wasay kami, nanirair magamimilale, and so. Kailangan may patrowaner ma second trapakeo kamito ang Christ and uyalam kaunom sul ko mo. Iban uya kapakapeo kay tegan kapakapuat lugulug kayo kanyang alayaw sa mamumot sa toro. Kan kapakapin kan may itong Christ, ta may itong Jesus and uyalam kaunom sul ko mo. Pagkan kak yang puatlong nan al dakan kak yang uyala aramas kap mo silangan kot chapta kawaliya ka pamalian yang mata-mataw o kan kak yang uyala serian kot o kan kak chapta yang tatongki
totok and ngayon sarawi. Maka sotapan mo itong resa mo, ngayon sarawi sotapan kakauti ipata. Ari pang uya kapakabuat, makasay kuya tang Pilipil ken, te pakeo ken, mo itong resa mo. Kalasang, niya mo ya nam on coach. Say kapaka. Kaon Jesus, iyan na komo. Kalangan ng komoy, pwede ang pula po lopo, pwede tipay kan koros. Match, iwe katang komoyer, mga iwiyara mas pa naman. Oris nga tawa ni manay mo, kosamoy komoy, and kotslong na naitsungal mo, Wialay kaon o ay son komo o wiakin yala aramas makom kuburki yan wiala amen trail koros kapakap ke korus sila mawiyatar Pilipin makanane counseling te advice ay patawan kami elemen ng poko ikotar ar komkak get in touch with them araban sa wasekom Atar ko Rusia kapagap kila Israel kan mawiyatar Pilipil ranwats pueki nalang pokon rewye kapkapenki perenki pueki ang Pilipin. Tail kapagap. Kalangan ng komeng siwa kuot so peti kalangan labalap ikapinki ang komeng kuot sa. Sapol mo bumasan, sapol mo may kawit o sapol mo may kalangan o naman kich maur main kuot. Ko Rusia ranwats main kuot sam mawiyatar Pilipil ren Wiala sapul mo may seri main coach kapag nga kalangan ng komoy main show of so pwede kalangan na pala ipatawan kaping kiyo bilyang nalang peren pokon peren ki Pilipil meraw yata ranwatch main coach sa show of coach ipaki main coach nga mo masarawi and chop na totoo ko kawait kan right kahama kupur mo merer mahama naman kit so lang sana na sen tiyak main samat so pwede kalangan na pala Opil ko Rusia main coach ni South coach ipo ko tawong ko mayar more maklik lang marorong o ko kit ko roswasat main coach ipaki main coach ko mayan kachin kay puiti inangan men ewang ko mo inangan men rapake kuprom main coach sang pesen ka lel sen ka tiar tama kuprom merer sang kit sen ka tiar isma ban ka so say kit Tuecha Elisha atiar Elisha, mesawasa o reveal unto him. Kef, the kisakis, me pain komui, patokatiyang nana mo. Mention ako so pwede kalangan labala. Sa kapag kalangan ng kom. Komumelengan, o komumenale, kasabal kalangan. Wow, poetic chorus. Er kuwang kumagalit. Pongpong watch man God sa miyat pan komalti, sa pakinggan mo na sarawi. And continually teaches, renew us, or kawait kids. Or continually, kataman king kids song kan korusia, mesakin stati na niyo ora. Marami kalangan mensyo ako so pwede kalangan na pala. Mesa bako mo kat koros. Kita yung koros yung pano o saya. Amen. Kalangan o pong kasilelya, may